Class 11 की redox reaction part 5 तक से अखोइना नैनगदोरिबा topic से how to balance redox reaction using oxidation number method नेको. So rules आई समझला इरगेको rules using oxidation number method. ON means oxidation number हाइबनेको. Rules using oxidation number method. Oxidation number method सिजिन्नरगा कमाइना balance तौबने हाइदुने. So सिदी यामना samba method ama oidoiniko kaiguma sina hairagadi sina khuloiragadi si oina tau. So rule number 1 da identify the elements which undergoes oxidation and reduction. Identify the element which undergo oxidation and reduction. Sida aikoina note tawdoriba point nang oxidation kamai thokpra reduction thokpra yenge taragadi karoidaba oxidation number calculate tawdana nang oxidation thoibra reduction thoibra hainga moiko aduna ai calculation of oxidation number to the rule the either me nasana khangoko. Rule number 2 balance charge by cross multiplication. Balance charge by cross multiplication after balancing element undergoing oxidation and reduction. Oxidation nata reduction to element dugi magi charge to balance to haibniko. Next rule da rule number 3 da balance all the elements except hydrogen and oxygen. Hydrogen ga oxygen ga natana atopa element makai balance to hoiba. Sidedi sagi ion electrometer ka chamanai ko rule do to balance oxygen kari hai 8 require number of water molecules to the kari hai oxygen deficient site. And to balance hydrogen 8 require number of H plus to the hydrogen deficient site. Sheniko oxidation number sizinnaga kamaina balance tawni habagi rule. First the element calculate tawraga element oxidation thokpa element reduction thokpa element thibiro. Next the oxidation reduction thokpa element dugi charge balance tawro. Magi element masing balance tawro matungda adudai adum almost kenoga manare ion electrometer ka yengsiko example ga loina na. Example da FeCl3 plus H2S
gives FeCl2 plus sulfur plus HCl. yengsikho first ta sigi iron gi oxidation number puthokpiro sigi iron gi oxidation number kya tagani sida sigi 3 tagani ko hol la yengo sigi kya tagani 2 adu oiba taragadi sida kai thoy hoji iron FeCl3 iron jida reduction thoy ko sida reduction thoy sida reduction iro ko changes to iro changes kya le 3 dagi 2 that means changes is 1 ne iron kya no sida amma sida su iron kya no amma adu oiba taragadi 1 adu moirani yare ko next ta sida yengo sulfur gi oxidation state kya no sida sulfur gi -2 ne ubunga mi ko sida sulfur gi oxidation state kya no 0 ne means sida kai thoya oxidation thoya ba kange ko changes kya le -2 dagi 0 means changes is 2 ne yare ko changes is 2 ne hoji rule gi matung ina kari ai balance the charge side ne sida yengo ko sulfur kya no amma sisu kya no sulfur amma odi ekoina balance to gi matau ta adre sulfur jo odi next balance the charge side sida changes kya le balance the charge means sagi changes to manna loiba ko si changes kya le amma sida changes kya le ani odi changes si manan ge ta de sida kamain toroni sida into 2 na into torone yani ko sida 2 na into torone sida 2 na into tawdoi se karam kaida tawni haiba matamda sigi 2 si iriba 2 iriba sigi mathaki keno se arrow gi saruk si gakta 2 na into tawdoba means sidaga kaidaga si gaktaga into tawneba means 2 na into tawdoi se FeCl3 ga FeCl2 gaktada into 2 na into tawneba yan tawi ko how the next arrow hojik sina sida into tawradi twice FeCl3 plus sida into tawroi ko H2S adum ibiro next sisu 2 na into tawradi kya tarani twice FeCl2 plus sigi sulfur layer plus sida kya apani HCl audi hoji yengase oxidation thoiba element reduction thoiba element balance over yengase oxidation kadai da thoi sigi sulfur amma sisu sulfur amma balance over reduction kai thoi iron ani sisu iron ani balance over next rule gi matungina kariya balance all other element except hydrogen and oxygen havne yengase ko hydrogen ga oxygen natana topa element ma kai balance over yengo chlorine sida kya lai taruk ko left side ta chlorine taruk hojik right side ta chlorine kya yaure mari yaure yare ko mari yaure adubu sida chlorine amaga lai manga sude ko taruk suange tardi nang sida kya apani 2 apani next ta hydrogen yengo hydrogen sida right side ta kya lai 2 left side ta su kya lai 2 means sigi sina kari oideba balance over redox reaction to oineba kangomi ko ina ido first ta oxidation number calculate toraga oxidation kadai toi reaction kadai toi tibiro aduga adu thido matungda charge balance to matamda nang kari daka hoi sida kya lower daka hoi ko sida 2 na into tawdoi si 2 khakta into tawdoi sigi mana maon 2 da yauriba arrow khakta sineba topada into tawreba yani ko sina balance reaction to ideba next top example among yengsi question irage ko MnO2 MnO2 plus HCl gives
MnCl2 plus Cl2 plus water. 시다수 시기 water시 이래가 나와있고 automatically 돌아오는 시다수. samana 시다수 이행어 oxidation state 부터 first 시다 Mn oxidation state क्या होएगा 4 होएगा को next 시다 Mn oxidation state क्या होएगा 2 होएगा होचरो को आई समझलमे next 시다 chlorine की oxidation state क्या होएगा -1 होएगा सिदा chlorine oxidation state क्या होएगा 0 होएगा को अदुगा बैलेंस तौरो हौजी रिडक्शन काय थोए Mn दा oxidation काय थोए chlorine दा Mn क्या नो सिदा अम्मा सिजु Mn क्या अम्मा सो बैलेंस तोय मथौ ताद्रे नेक्स्ट नंग सिदा क्या लो को क्या लो हाइबदी सिदा येंगो सिदा chlorine जे सुमाइना पाई गनो chlorine दा oxidation थोए को chlorine सिदा क्या नो अनि सोमदा क्या नो सिदा अनि मरी हारगा सिदा मरी इगनो चुमबदी याई को अदु स्टेप नते सिगी ओइना चुमबदी याई अदु अतोप क्वेश्चन दरे नंग कंफ्यूज किनेब को अदुना ऑक्सीडेशन नत रिडक्शन थोइबा एलिमेंट अदुगी खक्ता येंगो सिदा क्लोरीन क्या लै अम्मा सिदा क्लोरीन क्या लै अनि अदु ओइबा तारदि सिदा अनि हापो समाइना नेक्स्ट येंगो को सिदगी Mn4 दगी 2 द मींस चेंजेस क्या नो चेंजेस से 2 changes never. Yariko, then sigi chlorine -1 dagi 0 the lakpa matamda changes kyano 1 never changes lazy. Adu sigi 1 je chlorine kyagino chlorine amakaki never. Chlorine anigi or the kyatani 2 taganeo. Kangwiko chlorine amagi changes 1 chlorine anigi into 2. Adu wataragadi हौजी सिगिना क्या तारे चेंजेस होल चेंजेस सिगिना 2 सि तारेबा सिगिसु होल चेंजेस क्या नो 2 तारे को अदु ओइबा तारगदि इनटू तौनबगी मथौ तादे मरमदि नसाइगी चेंजेस सब मानगरमेना हौजी इबिरो मखादा नेक्स्ट स्टेप ता MnO2 प्लस सि क्या अपनी twice HCl gives सिदा हापो MnCl2 plus CgCl2 यारिको नेक्स्ट सिदा येंगो होजे Mn क्या सुरे सिदा अनि सिदा क्या नो सॉरी Mn क्या नो सिदा अम्मा सिदासु अम्मा मीन बैलेंस तोरे यारिको होजे क्लोरीन सिदा क्या नो अनि सिगी अनि पुन्ना क्लोरीन क्या सुरे मरी सुरे को अदुना सिदादि क्लोरीन क्या खक्तनो अनि खक्ता अदि सि क्या ओंथोप दरकार होय मरी ओंथोप दरकार होय को MnO2 plus सिदा क्या ओंथोनी 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 नंगना खलम भयाबा मसाई सिदा 2 हापगी महुता सिगी क्लोरीन जि पुलअप काउंट तौरगा सिदा 4 हाप यादबरा खलम गनेबको अदु हौजिक सिगी क्वेश्चन सिगी ओइना सिगी 4 सिगा हौजिक बैलेंस तौरपदा 4 सिगा चानगी बैनिको अदुबु सुमाइन तौबु मतम नंग मतुंग क्वेश्चन दे कंफ्यूजन लकने अन हौजिक Mn अम्मा क्लोरीन क्या मरी यारेको नेक्स्ट ऑक्सीजन क्या नो सिगी लेफ्ट साइड लैसे अनि एको राइट साइड ऑक्सीजन क्या लै अमत लैते अदि ऑक्सीजन बैलेंस तौरंगाई ऑक्सीजन क्या आपो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने नेक्स्ट हाइड्रोजन बैलेंस तौरो हाइड्रोजन राइट साइड क्या लै राइट साइड हाइड्रोजन मरी लेफ्ट साइड हाइड्रोजन क्या मरी मींस बैलेंस तौरे चार्ज बैलेंस तौगे सी 0 सिसु क्या नो 0 सी क्या नो सी 0 मींस सिगी पिरमलिबा रिएक्शन से बैलेंस तौरे सिनिको अतोपति एग्जांपल नसाना येंजरो सिदा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिजनरगा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस तौबो लोइरेको थैंक यू